hamdan liman atlaqal alsuna bihamdi wa man la tatimmu salihatu illa bi amrih wa uhdi salamullahi ba'da salatih ala Muhammadil hadil bashiri wa ahli amma ba'd. Bagariku bubaiku igira anak nalan ka asay na ayay sa ama pia aukit na isaan ka kumatauron kasuman swalla na pitero iyan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sumansukad lang na panyakit akailangan sa bulong. Na aya bulong yan nasuka pangnar. An Aisha radhiyallahu anha qalat rahimallahu nisa al-ansar la yamna'uhunna al-haya'u an yas'alna min amri dinihin. Pianutuluay sa ini kalimu at tigyan wallah sa mga bai ko mga ansar dasiran kabalam bani yung mamalako kipagisianiran ko mga hukuman ama pupanto aparabu ko mga bai. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala ziyadatul ilmi al-ibtigha wa darkul ilmi as-su'al. Pianutulu Abdullah ibn Mas'ud itero iyan ayat di atigian mangumbaw sukat tao sanggulalan kudi iron bebayaun kudi irong kapaganada arakus o panaguntaman. Nagu ayat kisinab o kadalam o kat tao nasuka pa kaisa. Wakila libni Abbasin radhiyallahu anhu bima adraktal ilm qala bilisanin saul wa qalbin aqul. Iniisa ko Ibnu Abbas wanda man antun ayo kita kaya sagbanian ko katao na ayay ni sumbagian na tigian ang gulalan kudila madakli kapakay sa nagu soposo amadalam ikapamimikiran. Qala hadus syuara Ida kunta fi baladin jahilan walil ilmi multamisan fas'al fa inna su'ala shifa'ul ayyi kama qila fil masalil awwali. Amay ka makalangka kudar pa ay benu. Ayas singayo ka nagu laya kapikir kasung kapengenalang kaun. Nakanaman ba paawing ikapakaisi ka kasukiisaan ka ko kakakendungan reka na bulong kumatatala asaya nga pikirian. Kateru airi nga adi imitet tanana sa ipuunden sa muna. Balasang kanu Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.